News Fast Karbiang Law Berta Kitanja Bangili Samika Chirong Harpi. Aprangsi Berta Thibipen Arjita. Pinipirbi market along ahir ingtang rakpen hem mikechu. Di sama alang roy along AIBP scheme pen. Kiting alang ting intended api uthot kiting tuji angring kavedet ajok rat kaningri hangjo. Kiduk det aradapan kilang ropajok samilang so blok pen babu tok di lapen. Jakarias hangcu PMAYG hemsu kikim kirang patang hipedet. Ronglong pai along Tomon Arvi Herai pen kisung kipo tumpan Indian Red Cross Society pen kirap pajerdam. Pinipor pai hini apor malom di Pirbi Market Joysing Ingleng ahem ahiring tangrak pen mi keculong. Labangso mi keculong loke meri hing along pensi keculong pusi nang pacini dun lapen labangso mi kecu ahut ahem amuni datum abang ave pusi nang pacini dun. Lapen ke Fritz TV lapen cheng lok. Lak kep sosia hormu kana hok. Ahem pujoy sing ingleng achor junaki rong pipi pen nang kapacini dun atengke seru pen chenglok tangka kereng lak trok sose mechudun dedlo. Lasi alang litum pen karbiang long along kedo. Kethegiding atum pen kerap vek jiaphan chuning ripon. La so hem guson si mi chulo. La so hem mani ni kon ni hem dong ta mani ni ta hong nang war he hong nang war dong ta so hong nang war pe naman ke ami hi bahari lo ke nang lang hong ami ta bahari ta lo amani tum ta la so me he dong pen ta chehang ma se he lo ma sen tres ni do la so dang ki ate tong ki chor dang se ase ni to me ria bang ta so lo wa hong anang ke le ke ne tum ta ka phire se hong ma lo so chi tum tra lo so do re mati ke so ba he ro ko thai la Entela hem pudum ke la so da bang abi. Bang ke ana manin to bang ke hadi bojar dam pe thomi na manin to bang ke bojar dam ke no amanin ke ana ko jang to bang to ta tum ta hem anta ta ne ta ren bang o kan ke bon ke san ke o kan la Are nge hu ke so ke abi di ma Abe ana abe so mar bang pasila bo la tum ta hem abe ke lo ni tum di ada pen ana ya ta tum tin mi tha thor the ta ta thor the amani bang bang de ko amar la ki so ben tong ke dar mani mana aku ka open nanti ni ke tirang ko la ta ikinte ni okta otela La so hem long hormu sop ta mi chul lab lu ke di. so lab lo ta velo ni tumar non mi te ke je admit op anta me ante ni tumar documents ke la ni tum mane ni dorkar paisa paisa ta Kon lo paisa ke mani mi ke chupon ke. tum kama kan ko hai tum sai la ni tibi Mi chul lab lu bo. me ko la hai anta mi tu kan la Sera le khai ta lu ke di. Ke gupi hem lo. Amin bang ke. Amin di doi sen ini. Kerap kita hangan pun non anta tukun ini. Pasor manta ulah kulit pokok ulah kedotan dah ulah. Di Phupen Birta Pangrumdun Sami Songjalin Ingleng pi lapen mohor nebang Gitanjali Hansepi News Fast Karbiang Long. 18 number Lumbajong constituency Kaparlo Lumbajong Langso di sama nong tu ahawar arada tumaphan hidiasai pachutiki jiawar sai irrigation department accelerated irrigation benefit program mate AIBP scheme surihini rakre kithom lapen surihini rakre pli aningkana farman di sama alang royalong phong pli kechok alang teng klemponlo lapen langteng kiteng tangdet api kidam tang surihini rakre trok aningkan pai cheklo ni phaipli arni tim kar bianglong keja CM tuliram rong hang arideng pen ingpuponlo bonta labangso langteng aphong le klemta kapathir thip un e lapen puthot asai kacheklem thupameji angringta kavededa jok lumbajong langso ahawar kedo aradatum barla abotora hut hidi langkawe asai kachotiki ji akisung thepik lopusi birta longdun lapen eson kamang hudamemi alam theke disama alangroi pen anpara akaprek alangroi akethialong ke keteng alangteng ke pathir thip un tangte komat kopi ke chok chiadai ke dosi disama alangroi long aphong keteng alangteng ta pathir thip un edet lo CM ma engineer lo mate contractor lo adai kidu pusi radatum lamthe karjupado adai kidu ke
bang thomang bongji la contractor pen ala engineer la pen la CM atum se adage ke doi pusi nilitum rada tum mai kachini do mane athe ko pima pulate la dak akuti kutia paisa la dak do sita la dak nang ke teng nang ke claim bang ke la pu pa oi pa ai nang claim pa oi po pene GCB wan po pu nang teng pa oi pa ai pu nane abordar pu warpong ke alang roi bang pu pondak titi la sa paisa bang e chode po hala akam bang ke claim pa meme de yo la person se rada tum theglong la se adam ke claim pa me ye phan la se la adage do tum sita mane ako non next ma non aphi thu sita la son ke claim ye phan se ko chuning ri thulo tengle do pulate dak de samaria tum anke an cholong po ma chutuki chong hoi long po la se la so lang teng nang ke teng ye phan la se sarkar pe na hin pen sita me nile tum dak de sama arat ahawar asor ne de tum adam chuning ri padikrim peglong pen non so dak nang lang te nang teng pite ke nong ke chutiki chong hoi apor nang ke lepo ke non ta yo non ta arvi yang je penang ase kaning ri ining arlo bang ke kai talapu ko son po ma arve yang ima yang je ma mahola lang teng le kang ten wang pen itum rada tum bang ke la pulo dai ke do ke la ke CM se aprang bang nang teng la pen ta ko phi ta nang teng thulo nang teng ta la ta intent dak la si koma si ake chok chi ke domala CM lama mate contractor lama ma alang roy lama ate pudam bolate alang roy ke lage achi sowe alang roy la si koma si ke chok che mala hola bangke brahmaputro ke la ana lang roy ke thini ke tengpe engel lang long si hem ka chikip la an ge ki una podle la dak asap sowe da lang roy long le kupusi nang tengon ke tengon edel la apong atip la da ke teng det plote rada tum dak di samaria tum ke la solang teng pan se cholang prong lo en ke RV ke jang ji plote la soiria ke langawe Manjapen Dilip Hansi News Fast Karbianglong Samilangso ITDP Development Block Pen PMAYG Ahemso Kikim Kerang Patangte Puke Akimialam Kalilo Bangso Puthak Batai Birta Alo La Pen News Channel along Taklang Edlo Seta Council Pen Adai Kedo Block Asai Tuma Phan Pini Arni Anta Kangsai Padopon Tekte Dadlo Son Thot Si Pini Le Thota Usuka Song 14 Nongkor Kanti Constituency Arlo Inghana Pule Sar Hetok Bi Arong Along An Humri Dam Thu Hadak Ki Thekdam Longa Tengki Ningkan Ke Thom Pleng Det Apita Babutok Bipen, Jekarios Pangcho, Atuma Phan Kapanong Pon, PMAYG Ahemso Kikim Kerang Patang Tedadlo, Kikim Kerang Ketang Jike, Kalisi Ingchina Nunjok, Parjap Krampen Apara Ajata, Klem Kledadlo, Hemkom Hemraita Babi Pajir Hupsi Pangramsu, Lapen, Pamurim Sanglo, Ingchina Nunjok Anta Keban Tek Tikpen, Krim Simlo, La Anapita, Blog BD Open Adim An Humri Damsi Saikedeng Pon Pedet, Laso along kithidung kachirap dundo puta usuka akoy pipon. Ajat lepunot non kachari bom BJP sorkara tumke ronggrup atokan walong kedo ke lagarat aphan kanghon kangjenso ave puke daksi klang hamlo puta arbok pon lasi Karbianglong Autonomous Council pen laso along adai kedo blok asai khia tuma phan sodaka kangsai pipon veknang poputa usuka tiripiamai me phube bison teron Kaningje Ponalam Take News Fast along Birtanang Pali. Sakarias Pangchu. Nangli rong iglo malah. Nilirong iglo. Nangli rong men ke? Nilirong men ke inghan pulis asih tok biaro. Lagi blok pen kikim hemso iglo ma? Kalang iglo. Blok pen kikim hemso. Labang so hemso kim bom hur blok so nang komri baing ma. Wah. Gram siwa men sini ma. Amen sini. Ko soning men ke. Sona sing han. Rong men ke? Asih tok biaro. Inghan pulis. Ala bine blok pen kikim hemso iglo keding. Kalang iglo. Ningkan ko la so blok ningkan ke thom lo. Ningkan ke thom lo di. Labang so hemso kim bom blok so nang komri baing ma. Lang igi. Gram siwa men sini ma. Sona sing hapsi. Samilangso blok pen kikim kerang pon PMAYG Ahemso kikim kerang aron re thepik amu bang tektik lapen kitang te do pilang lasila bangso PMAYG Ahemso kikim kerang along adai ke do blok asai ki don phan Karbianglong Autonomous Council hin pen so dak kang sai ki ponje phan si so dak pen ni tu pen pachini poneklo Gedamtang ni phai cricket thomarni Hamren Arlo Rong long pai terang rong longki rong hang arong lapen dongka rong hang arong along
Timon Arwe Hirai Kewang Kiklu Ajok Don Kriketom Ahem Henodon Lapura Indian Red Cross Society Karbi Anglong Arotum Arjulong Si Kisung Kipo Atumaphan Adon Tin Tarpulin Epakpak Pipajer Ponsi Bangsolong Iem Rup Sing Teronta Chitong Dunsi Kisung Kipo Atumaphan Kerap Pajerpon Pinpur Mi Bangso Sailong Karbi Anglong Red Cross Society Aru Chunbang Borsing Thangchu Disaster Chunbang Mensing Ronghang Research Person Ajoy Teron Lapen Robinson Taru Atum Pensi Bangso Sai Pachunpon Tong Paigong মানে যোৱাবাৰ এই যেটো ধুমুৱা আৰু হিলগুটি ডাঙৰ ডাঙৰ পৰি আছে এইখিনি মানে ঘৰ গুটিখিনি ভাঙি গ'ল কিছুমান টিন উৰাই লৈ গ'ল এই খেৰ চেৰ গুটিখিনি উৰাই লৈ গ'ল এইখিনি গাঁৱৰ অঞ্চলৰ কাৰণে এইখিনি 20টা গাঁৱত 20টা ঘৰত আছে এই ঘৰসকলৰ কাৰণে মানে আমি ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটিৰ পৰা মানে তাৰপৰিন এখন আমি সহায় কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু গুটিখিনি আমি ঘৰে ঘৰে আমি স্পট ভিজিট আহিছোঁ কাৰণ আমি স্পটকে দি আহিছোঁ আৰু সিহঁতৰ বহুত বেয়াকে মানে বেয়া হৈছে ঘৰ কিবা হৈছে গতিকে আমি গোটেইখিনি আমি এইখিনি আমাৰ ছাৰ সহায় কৰিছে আমাৰ লোকেল MSC আৰু ৰখিনকৰণ ছাৰ এইখিনি মানে বহুত আমাক সহায় কৰিছিলোঁ আৰু আমি খালি আমি তাৰ থ্ৰু দি আমি এইখিনিলৈকে আহি পাইছোঁ তেলৰ বৰষুণ হৈছে বৰষুণ নষ্ট হৈছে আমি আজি মানে ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটি হৈ গতি আমি আহি ঘৰে ঘৰে আমি চাইছোঁ সঁচাকৈ গুটি বহুত বেয়াকৈ ঘটিছে সেইকাৰণে আমি মোৰ তৰফৰ পৰা কিবা সাহায্য দিছোঁ লগতে আমাৰ ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটিৰ পৰা একেবাৰে প্ৰতি ঘৰে যিটো বিনষ্ট হোৱাত ঘৰখিনি তেৰপাৰ বিতৰণ কৰিছে News Text Report News Fast Karbi Anglong Dokmoka Rasinja Aklam Along Ninia Pharman Seke Ki Pilapen Kacepate Padopon Long Mukrang Achatai Ing Pupon Pen Kechengsi Seke Ki Pipon Along Ning Pinengso Kachingki Aduntu Mosora Ki Hirlapen Kethom Adamasar Chehut Cheput Padopon Lapen Aduntu Kacepate Ta Padopon Tu Kechengsi Kacepate Klimsomar Kekan Mosora Kehir Neng Pinengso Kachingki Adamasar Chehut Cheput Atoyani Kekan Ovekimi Alun Jirpen Kekan Lapen Lasu Kacepate Along Nong E Mosora Kehir Kehayanong E Tangka Surisi Lapen Neng Pinengso Kachingki Kehayanong E Surisi Lapen Adamasar Chehut Cheput Kehayanong E Tangka Surisi Atoyani Kekan Anong E Kechengsi Kehayabangphu Mate Abangphi Atum Setame Surikethom Atangka Longponji Pusi Pherangke Athengno Nangpachini Dun Lapen Lunkana Malina Long Setame Kanghon Production Atum Ahin Pen Chetong Dun Pen Lunse Pi Protima Teron Pi Lapen Lunse Pi Danger Rong Pipi Lunse Po Raju Ronghang Anparta Lunse Po Rensing Killing Chetong Dun Pen Lunkan Amalin RD Dojot Pen Pachun Pon Tekelang Yun Jundel Committee Angkang Angbong Kidoan Ayuni Taman Kechengsi Ketanpon Mangkela Hello Seke Kipi Ponke Nengpi Nengso Kachingki Lapen Aduntu Bang Nilitum Kipi Duntu Bangke Lake Masra Kihir Bangela Hello Komai Me to Mangke Tasam Pen Nanga Plang Tumnadu Pen Komai Me to Mangke Plaguk Ati Pen Nanga Mantumnadu Labangso Aduna Tu Bangke Tom Cepate Mate Seke Kipi Pona Bangke La Hello Je Adamasar Kihut Kechiput Along Iso Kang Harbong Pencenglok Cepatini Pencenglok Ajoni Pencenglok Kepangri Lapen Hape Suriso Cekondukinan Laso Harbong Horti Kechihut Kechiput Mana Kechihuti Kechipusi Laso Seke Kipi Ponlo Lasit Pini Bangke Kijut Silo Pini Tarik Repli Yang Nipo Nasi Pini Bangke Alang Li Toman Seke Kipi Toma Abang Pu Bangki Toma Pan Non Stage Solong Silang Po Alang Li Toman Competition Si Pipo Mana Kecepate Lo Aso Kecepate Long Mama first second third kelong lage Tekelang Yun General Committee Ahin Pen Yetum Nong AP Pondi Pusi Macerai Pondo Dong Mukak Pen Long Kiram Teron Habar Kihat Pen Rupom Hanse News Fast Karbi Anglong Mong Long So Phan Bir Time Ton Sina Good news, good news. There is good news for the people of Dipu and Manja. JCB and dumper will be available on rent. For more details, please contact 9365962 542. Thank you. Bir Takam Ton Pen Nam Chiroi Thulo
Karbi nangke planga hut pen, Karbi okipru ningkan esek pen, katalon pon wang bomsi, piniarni ta talon ponsi, patumi duar bagori konstituensi alongta, ilitung Karbi atumta, isi khai kang tim, ate jutang jupat pen cenglok, ke lun ke kan ang tondo. Lasonsi non jang mia ciklo ke, okipru aron hako pen patiklo. Lasonsi patumi rongbong ghat lapen, langkang lapen poisa inti arong celangsi, ning arong pen, sarpi sarpu, kibi kiti, riso ejang, sarmar, sarpimar atum pen cenglok celangsi, Karbi okipru, paman pon, ing samjin pen pacun pon. Rongmongwe pen jersong ingti, mohorne bang Rostom ingti, News Fast Karbiang Long. Patumi mate jangmia teklo ni phai kripli arni Lotasi Field Guwahati along Guwahati Bihu Sanmilan atum Rongali Bihu Open Ceremony padopon Bangso ceremony along Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal, MP Gaurav Gogoi, ex Chief Minister Karlitang Torun Gogoi achor Mrs. Doli Gogoi, Mrs. Nilima Kakoti, Senior Citizen atum Bihu Sanmilan asongalama ingturpon Bangso Pit Function Aporhud GMDA Abarim Chairman Sri Dhiren Borua, Sri Ashok Kumar Bisaya, Troksike Bihu Sanmilan Maipu, Vishnuram Nunisa Penchenglok Penang An Kiti Kidingatum Chetong Dunsi, Bangso Troksike Bihu Sanmilan Ing Samjin Pen Pachunpon. Ningkan esek crouching room amai pinyada por pioneer cap apor pen burkama thapon pen kangbong crew arong asar mekar asar herangke klengdun klengsar poatum aphan karchopa dopon lason thak taksi ec roni hang asu maratuma phan degree mate graduate pen angsong angdeng an kilidun atuma phan karchu bangso along nongnam kachethang klong alun sepi robina kropi lun sepo Sarmor Crow, Mavesini Production, present ahin pen Montu Crow lapen Mirjeng Crow atumta chetong dun. Maipu Chandro Singh Crow ahin pen nangkapacini duna tengte, piapotsi Crow nihang ningkan esek pen jingrum nang kok make, kur isi angbong, nokhum isi angbong, non owekimi angbong aphiong cecini ne aphai nang bat ong asonsi chethek ponlong pusi nang pacini dun. Sarkuri siangbong. No kumi siang bong, nona por nona widi ni apa ya? Aku tunggu di sini ne, apente atirim di sini ne, api sapi di sini ne, api ong sa. Lasi milipena perang, Joycing Crow dan Cenglok, alang di pentunangan sepadulo. Je uwi kimia tu, metangan aku mangbong. Isi bangke atirim taram lapen ke apurun lapen apusar pisar laso kosong si ke paci cini jima lapen ke hensi sa bangso ka cepo ka cero kosong si ka bangso bang insai vet jima laso pansi laso punya cini mama bangke itu pun lapen penangan bangke indeng top si anang deh selain dek si anang ke penye ke thega mong lah hello je ningkan sekten labangso kacing room labangso amai do chot na bangke ini tu ni hang potum chot kali akurti na tu sita laso pusa bisa labangso ang kuna bi bangke cicing pasti labangso cicing nang jin pulorang te hek ni chot pinang anak tu tok lang thega tu apaan isi kudeng konsi mana apurun tin pen anok tin arutin atau malong pusat bicara kaya lamu uwi ko anma kalau mah inkum dampen isi ketopan isi dobang piklang lazim si piklang konte te puro tang te laso bangke ko cuma masih Dok mukapen dong kiram teron News Fast Karbiang. Pinya Berta Lansi Pajulok Domekame Kardong.